Direktor službe bezbednosti Ukrajine Vasilij Maljuk otkrio je da su bezbednosne službe osujetile 2 pokušaja atentata na predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog. Zanimljivo je da u oba slučaja Rusija nije eksplicitno navedena kao nalogodavac. Prvi pokušaj planiran je u Poljskoj i uključivao je potencijalnu upotrebu FPV drona ili snajpera. Osumnjičen je bio bivši poljski vojnik, pristalica sovjetske ideologije koji je uhapšen u saradnji sa poljskim vlastima. Maljuk nije otkrio tačan datum niti identitet osumnjičenog. Drugi pokušaj, kako navodi, planiran je unutar predsjedničke kancelarije u Kijevu. U zaveru je prema SBU bio uključen i pukovnik Uprave državne zaštite Ukrajine. Ova zavera je razotkrivena posle gotovo 2 godine istrage. Također je otkriveno da je ista grupa prikupljala podatke o šefu Ukrajinske vojne obaveštajne službe Kirilu Budanovu. Prenosi portal alo.rs.